run, right? So we've always really had that background. So school sport hasn't really affected us because we do not have pools in public schools. Yeah. So we haven't been affected by that one that much. But we need pools in public schools. Yeah, we do. Maybe harala ya lupuisano ya rona ratsa mera ntrebelela gore Olympics a go yona ha sana gona ha ntse tsa mara ntse re bua ya lo le ene Adrian this max no le gona go tsamaya tsa compete yalo tomorrow. What are you expecting from them? Yeah, so we're fortunately we're happy that obviously Adrian has gone up in ranking. We're very happy about that, and we're happy that Adrian has this is his first Olympics. Hopefully we're going to be training, assisting him with his training further. And Maxine, we're also hoping for the best for her to do as best as she can. She's in the right mind. She's been training very, very hard over the last few years. And we can really always hope for the best from Maxine. Alright, this morning. Emma, thank you very much. It's a man telling what I swimming sport association, Kautzang Mithus, Marbaya, Motina Consider Halanga swimming gap, what else are Jamie Sahan until me again tomorrow. You like him and Fimo. Game. Lush green, pristine and serene. The breakfast show decided to take a breather from the city, and we are all the way calling Tauko Lion Rock Farms, where it's all about farming, camping. They also have the most beautiful landscape, and that's exactly what caught our eye, making our way here to see what they have in store for us. How to bring your farm to life, make it green and beautiful, as you can see behind me. I got to walk around for a bit, and I saw a couple of fruit trees, banaledi lemons. They've got even olives, which was very interesting to me. They also have apples and guava trees, but also I know I'm a lover of trees. I even have a phone app that teaches me how to find the coolest trees in the vicinity. Beautiful petunias, some succulents, and a lot more. But we're going to find out from the farm manager in just a bit. Her name is Pauline Mompati. We'll be with her in a bit to find out what more they have to offer from this farm, but also how they upkeep it and make it as beautiful as you can see it. Resistance by the people, struggle must let victory by African heroes. Africa, my motherland, we're free at last. For one to have these breathtaking views, a lot has gone into upkeeping this beautiful farm. But joining me right now is the farm manager of Lion Rock Farms, Pauline Mompati. How to upkeep such a beautiful farm, where it came from and where it's going. Loni ya rona e bidiwa LM grass. Ke loni e leng gore yone ka bo yone ya spread e be kgona cover area ra ye ntsi mo nakong e khutshwane gape ke lone e leng gore ha e khathiwa e sala e ntse e patagane e le intact e kgona gore e withstand bokete ba ka ha e gatiwang ka teng mo grassing re na le mostly this succulent plant tse leng gore tsone re di thopile ka mabaka gore they can withstand a harsh condition, more especially during nako ya the winter, and also again the water requirement ya teng ga e go dimodimo unlike the crop tse dingwe. Ke a utla gape ha re ntse re tsamaya jana o mpontsha ground covers. Can you tell me the difference between the ground covers and the grass, le gore why le dirise grass yena le ha le tsentseng di ground covers ke le ne le di tsenya ho ebile what purpose do they serve? E be re nna le di lawn cover, di ground cover tse pedi.
tsone ke tse leng gore ga o dirise lawn mower da ikgodisela ka bo tsone be di spreader tsone advantage ya tsone ke gore di evergreen ha di affectiwe ke di-temperature tse di harologaneng mo lwaneng ya rona mo area reng e leng gore re limile re likile ka bojothe gore re tsenye di-indigenous plants tsotlhe ke dithare tse e leng gore ha e le nako ya dipula di change mathara a teng a nna green gape di tebe di kgothagana di ha moriti o e leng gore mongwe le mongwe a ka o eletsa gore a nne mo gone ebe re nna le dithare tse dingwe gape di-succulent plants tse di tshwanang le bo di-snake plant bo aloe vera le bo di-cactus ebe re nna le di-hard material tse leng gore ra di dirisa na le matapa medi ya dithare dithito tsa dithare le tsone le tsone aim ya teng ke go ha that natural feel ya gore o bone gore everything can be used for decoration. Pauline, ke tsela gore lehilo le le nne le ntle jana. There is a lot of maintaining that happens. How do you go about the maintenance of the area? Re dirisa crawl manure ke yone e leng gore re tebe re spread around, then we water more because lone ke so se leng gore sa rata metsi. The more we nosetsang gape the more e golang ka teng, so tshwanetse gore constantly o nne we more ebe go nna le dithare tse leng gore di surroundile these indigenous trees tse leng gore re di jwadile tsone le tsone every time di a gola ebe di tswa in shape, so every time we go around them ebe re inspect gore how many should be done, then ebe re allocate nako ya gore ra ro di shape leng, then also again ebe re bona gore re ka add which other colors, especially ka gore khona o dirisa le bo di petunia ga phele bo di marigold. Lwana jaka o ipanela o tshwantse bo ithutile a thing or two about keeping such farms. First things first, to know how to use your environment to your advantage. Jaka le bona all the trees tse di teng ba dirisitse just cutting them and trimming them to make a canopy that can help you so much with the shade, and also using the manure from your farm animals o di tsenya into your grass. The type of grass you use, how it spreads out and it can help you keep it green all throughout the year. Also, one thing that I learned that was very, very good knowledge for myself, knowing which trees to keep so you can have evergreen farms. Knowing to choose your succulents and your cactus trees is a very good point when you have harsh weather such as Molintsole Taujana. A thing or two, and you're going to make your farm as beautiful as ever. We'll maybe visiting you very soon, so work on that farm and make it green and lush. I'm gonna get my hands dirty, but a city girl, but today I'm gonna show you that I'm a farm girl. I'm going to mow the lawn. thulaganyo ya gago e le yone ya dumela Botswana ya tswela tota mme gompieno ana re simela jalo puisano ya rona ya bobedi mo mosong wa gompieno jaaka ne ke bua thulaganyo simolla gore go bua jalo ka creating literary communities in our societies. To go bua le gone gore re ka dira jang gore bana ba rona kana ba setšhaba tota se jalo gone go bala le go kwala ka tsela ngwe eno ya bokwadi ja dibuka kana e le wena jalo wa o tsang jalo the services of dibuka tse di kwadilweng in our societies. Boswa go piko ke nagano le the Pele Sisters ke bua jalo kana ke re ba rodi a phele tota ke bua jalo ka mme ke nana ga mmogo le ki kantse phele bo mme tsa se ba ka se ke le dumetse ke amogele ka kono mo dumela Botswana. Thank you very much. Yes khanya gompieko ya moswa gompieko tota ke creating literary communities in our societies. Me a re simole hela jana ko nteng gone kgetsela ke ki kantse gone gore ha re ba jalo ka literary communities be re bua ka ga eng. Good morning to everyone. Haribuaka literally communities. We are talking about informal, formal, structured, and unstructured platforms or associations or groups or communities of people who have the same interests or ba leng gore ba khatlhegela ha re bua ka dibuka mokwalo mong kana go kwala jalo jalo gore gape as a way of enhancing their knowledge, as well as putting back the knowledge in the society and sharing information. So that's what we mean
by literally communities. E ka nna gongwe mo dikolong, e ka nna ka rona gompieno ba Gaborone Book Festival, gongwe ka tla re na le book club, re na le book afternoons, gongwe ka ba leng gore ba na le kgatlhego. And literary communities also speak to different genres. Gore mekwalo e harologaneng, a ka nna history, a ka nna tsa bo sci-fi, a ka nna tsa bo romantic, jalo 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 jalo. Ke tsona gore ke to build knowledge, to give out knowledge, to have common interest in terms of literary activities or platforms or issues or matters. Yes, and thank you very much for reminding me gona gore le tsojela go Gaborone Book Festival ke le bese go bua kganyo khetsedi ka so lona wena me kena now gali lona le ba Gaborone Book Festival bo mosola ja gore go ne jalo le kana ke the importance of having literary communities king ke tsa ke gala tsoga hela be le dumela jalo gore ga mo go kana le something of this sort le dumela jalo gore go ne jalo le bothokwa ja gore le bona gore go bothokwa gore go ne jalo le this literary communities bo mosola ja teng ke mo setšhabeng. So rona go Gaborone Book Festival ka go ba sa itseng tiro re dirang ke gore re simolotse gore re kgone go rotloetsa Batswana go bala. Batswana ba dingwaga tsotlhe a ke bagolo a ke bana. Ke sone se gore gompieno yana rona ha when you look at our programs we program for bagolo, we have got children's programs because re dumela gore ta go bala go botlhokwa. Ya ka o itse tota ga kwa dira sepehela mo botshelong jo ka kwa ba gompieno o sa kgone go bala. Mme gape ga re tlotse pa di hela ya go ithuta in a formal way. Re dumela mo reading for pleasure. Gore bo o ntse hatse o le ko lapeng a o ko le ko leng teng hela o itlosa bodutu ka go bala. Mme ele ba like bua ele bagolo ele bana. So re dumela gore gape ya ka ke ka sa buile you know it's building a community. So se na le interest mo go sone. Se na le di community gore o ka nna mo go tsone go anya go le go ntsi mo dipading tse di leng teng a ka tswa batla go itse ka ya ka bua ditso tsa rona a ka tswa batla go itse ka se diragalang ko mahatsing a mangwe tota la go bala go botlhokwa because go ke entertainment go tlosa bodutu ke go ithuta education. Books are also a very good way to escape. You know, ha batla go rwala o tswa mo Gaborone mo hela o ye go bo Cuba kwa o ye wherever that you want to. Dibuka di a go tsaya di go isa mo totally different environment. You actually feel like all has so bona gore almost pitbin tsa se go bua ka sone so it's a very good way to achieve different things. Exactly. Ha ke bua go wena khetsere ka kikantse a re bue jalo ka methale e leng gore Batswana ba bangwe kana setšhaba se ka e dirisa gona jalo le literary communities ya ka bua go ka Gaborone Book Festival ke tsora ka tota Gaborone gore e mo Gaborone kana ba thata mo Gaborone ba go bo gantsi bo ko le thakane go bo sore bona ba ka dira jang gore le bona ba ne jalo this community literary communities le gone gore ba ka tswela jang gore tsone di ska tsa phupha matota e ne se kana ganya gore nya re simotsana re pa ba ka le gone gore ka ba bola jalo gore ba tswele jalo ba tshegeditse on tsone this communities literary ba ka dira ka tseleng seng jang. Okay, thank you very much. Me ke tlatso se mo pele ke re Gaborone Book Festival ga mo Gaborone hela dirwa rona re dira Botswana otlhe e ya ka ke rona a buile gore re tletsa bagolo le bana. So our program is across board. So our programs go across the country. We have the children's program that is in the rest of Botswana and also the programming for adults. Renale an annual book festival where we invite Botswana authors and African authors to come to Gaborone, but then our authors in Botswana come from different areas. Oh, exactly. Me gape ha ke boela ko potsong ya gago ya gore re ka rotloetsa jang gore batho ba ipope in literary communities ka ke bang gore ga gona le go kola tsone le tlhamaletseng go di dintsi ya ka ne ke bua gore sometimes it's formal, sometimes it's not formal. Ba bangwe ke ko dikolong ha ile a re ska ika bana ba sekolo gompieno in primary schools, in junior schools, and secondary schools, and ke mo university or colleges go ka nna le mo re ka reng ke di book clubs, go ka nna bo writing competitions, go ka nna ba ileng gore ke ba leng gore writing clubs, poetry clubs, jalo ba bangwe in academic setups ke ba leng gore they write scholarly articles. That is still part of reading and informing yourself for the society. And then when you look at elderly people as well ba ka ikopanya because I think ibile tota mo Botswana we need that go rotloetsa thata gore ga se gore ke ga bana hela le bagolo ra itse bagolo mo gomba ko magaeng ba bangwe ke ba gore they are retired, ba bangwe they are still interested, so they can still form the small communities
of sharing and imparting knowledge to each other. And I think it could be in different forms really. Ka ha ba ka batlang ka teng, ka ba kgonang ka teng. Kana go bala go toa le go tsaya just a newspaper or a magazine or ya ke na bua gore rona rotloetsa leisurely reading. Gore bone gore eh botshelo me there's something outside there. And I think for us is pick what you prefer to read and run with it. And also ka gore ha re leba ka ha hasela rona maikelo hasela rona Vision 2036, you know, both sustainable development goals, you know, we are looking at also creating knowledge within our country, taking it outside, you know, and this can come from all these communities, you know, at an individual level, at group level, at book festivals, book clubs, and so forth. We are adding to a knowledge-based economy. That will also help us to diversify the economy. And when you look back a little bit during COVID-19, there was so much talk about entertainment, about the role of creatives. Yes, that's when we realize the importance of creativity. Absolutely. Despite that, in different countries, there are different efforts in terms of contributing to creatives and literally communities. How now or to inform myself or to read just to have, you know, fun, to learn. And also in terms of creating literary communities, it's also part of creating communities. We are And sharing eventually those building knowledge. stronger bonds with the members of the community. That's true. Yeah. That's true. All Yes. right. Ha ke bola go wena Khaisere ka bona gore a go re bole jalo ka I know we are launching something very exciting e leng gore le bona jalo gona ka go Gaborone Book Festival. Re bola ka yona na ke batla gore ma go kwa ga ta mana tata ka bemba ona. Re bola re tshwaretseng go tswa jalo gona ka go Gaborone Book Festival. Era so re e tla re ka boraro e no re mo lebileng ka moso mongwe era re be re bolla buka ya bana e go leng ka sekgowa mme gape e raneletswe mo Setswaneng. So e rile ka 2022 ra bo re rotloediwa ke ba University of East Anglia ba university ba ko UK ba ne ba celebrate dingwaga tse di 50 bana le a master's program ya bokwadi mme ba disela gore ba go dira program ba tla go dira project mo Africa mme Gaborone Book Festival ya nna one of the organizations tse ile gore ba University of East Anglia ba ne ba tlhopha gore ba tla ira project ya go ipela le bone ra tlhopha gore nna mo Botswana re batla gore project ya rona e be nna bokwadi jwa bana ra be re ntsha a call a gore re na le di workshop re tla tsa borutunzi tse di tseneletseng over a period of 6 months. Ra kopa Batswana ba bakwadi gore ba itshupe ba apply mme a re yalo morago ga mo ra tlhotlha ra helela ba le 25 bakwadi bao mme ra ba thuthuntsha ka over that 6 months period ba rutuentshwa ke bakwadi bakwadi ba tlhotlhwa ba mo Botswana le ba ba tswa mo Africa go ne ko UK mme a re project e ra hela ka 2023 ra tlhopha dipolelo di le 10 mo go tsotsa mo 25 tse ne gore di ke tsone standing out mme tse di le 10 tse ra tsaya tsone mme ra kgona go bona thotloetso gape e nngwe ya ba Mastercard Foundation gore dipolelo tse re kgone go di gatisa ke sone se tla re ka la boraro yana re kgona gore be re bolela dipolelo tseo tse di le 10 bakwadi ba le 10 bakwadi ba le 10 ba le 10 ba Batswana ke tsa bana ba go tsa bogolong ba mo private ba santsane mo dikoleng tse di potlana dikolo ka Setswana le ka Sekgowa dipolelo tse di tlabe di le mo maranyaneng gore mongwe le mongwe kwa leng teng a kgone go di bona a kgone go di downloada ba kgona go balla bana ba bone ko sekoleng ko di library o bogolo jang thata mo batsading ka gore a itse batsadi ba bangwe tota ga bana madi a go reka dibuka ke sone gore buka e re dile gore 1 e nne mo maranyaneng sa bobedi e nne mahala e kgone gore mongwe a kgone go nna le tshono ya go dira so ha o lebella go re ditiro di 20 ka gore ha gore you can read them in Setswana and you can also read them in English me re sola gore batho ba tla di amogela batsadi ba guardians ba ruta bana ba tla kgona go dirisa gore ba kgone go dirisa as resources in schools pele ga ke bola jalo gore nako e tshile tota ja ka ditse ka nako e nna le mmaba ke batla go senya gona ha bana ke ikantsa gore re bole ka the book launch gore te be ile ko kae tota le ya ka ditse gore ngwe e la boraro mme re batla go itse dina
dinako go ta bo mang ga go te bo mang dikgori buletse mo kana ja in just a minute. Ke a leboga. So e tla bo go re bulla buke go le ko Thapong Visual Arts Center Go village me re tla bo se ka nako ya 5:30 maitseboa. All our platforms are free and accessible, so ga go tsenola le ka madi. So re la letsa batswana botlhela gore batle go bona batle gape to interact with our writers. E ya ka ke nana wa bua gore go botlhokwa gore we thought that it's very important that we focus on literature for young children so that every child in Botswana and across can read this exciting and very creative stories. Right. Ladies, I thoroughly enjoyed our conversation. Thank you very much. All right. Ele jalo the Pele Sisters bua jalo ka ki kantse ga mmogo le ke nana ba jalo ka go Gaborone Book Festival. Kgangkgolo ke gona jalo gore ba renta jalo gore our communities are well equipped in terms of the literacy that we have as well as the literacy that we use. Mo kganyetsong tse tso bodutu ga mmogo le go bala jalo go godisa kitso ya gago. Se ka le bala mo tsetse la baroto ba jalo ka go Thapong go simela ka nako ya 30 nako ya bothano ba lontsha jalo ne the children's book ke tsankere go tauta go le go ntsi ka yona tsetse la baroto. Ke ntse jalo weso ke digela jalo puisano ya rona ya bobedi mo mosong wa gompiko. Ke go bijelo khetsere ke LB ate ha re bola jalo go tsetse la musupolo go tota le tsamaile ka tsela e ntseng jang. Leboa LB Moring alongside Bernard Mogaetso getting ready to say good night. Good morning. Yeah, me good night mo thamdi me kera so wa go robala ka o re sala phakiletse ka kwano so you are forgiven. You see, this is what happens when we have to say goodbye. Yes. Good night, thank you so much. You are catching the early bird. That is the Dumela Botswana Breakfast Show. Including the International Umbad Expo, the second annual event. It is coming for the first time since 2019. COVID-19. The protection services that are available for you, especially when it comes to how you receive goods, services, and treatment from public sector. Halentili dirisanya lebone jaanong ke yone nako ga go gore o lebe gone ka go ditsupo hall we go ithuta go le gontsi tlanka bana tlanka malapa. Exactly. Me jalo gona gore puisana se tsang go hela gona ne ke bua jalo le the Pele Sisters ke bua jalo ka ke nana ga mmalere ke ikantse ba tlo go bua ka da Gaborone Book Festival e le gore bana tsa mo tsatsi la boraro e le gore ba se jalo ribolla kana tota ke re go ribolla jalo buka ya bana e bua gore ba ko le jalo ke ba kwa di balele some e kwa jalo ka teme ya Setswana ga mogole teme ya ga ba kopa jalo gore ha lore o na le ngwana kana motlhokomedi wa ngwana ta gona jalo ka go Thapong ngwana ka go village ka go o do go itse go le go ntse ka yone buka ba bua jalo gore also available in all digital platforms ke bua jalo ka bo Amazon jalo ga mogolo go ka bana teng jalo ha se bua ka no di kgantsa maranyane me kone se lentse jalo weso la musupolo go ga go tota nano ka re la borora ke tsora ke ra gore ka wa re bukong se la bara anyway musupolo ga go le se lentse jalo ke tsa ke re ta kopana gape mo tsela ka moso e le tsatsi lone la be nna ke bile hela jalo gote Bernard Mogaetso ke re thank you so much for joining us. My name's Leboa LB Moring. Have a wonderful day, have a wonderful morning. Enjoy. The Morning Show is proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine.